Nivatonyeka yu chama cha ODM kike kumbelwa ni mwaniko kana kumelwa ni kila cha UDA na kuasia mwelekeo wa kiuteti kabinani katwelekelwa sakuani munene uwangilile miongole na mwanza undula ukusangi wa panene ni kutiwa nidhayo kwa ulona imwene kibila wacho Raila Odinga na ulo kuetakana vena vinya wako kana kuso siya yanya ila utie chamani kiu kuyanana na James Mwandhi Mundano ulani muteti chamani cha Wiper kuma kaunti ya Mombasa na kuetakana yu vinyola na chama ki nutonye kuvaloka vala yu kuetakana motongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na mwanya munene wa kukitia kivila cha o president na kuunga miangaliko ya uli na ila ikuidhiwa na vinya wa kumino cha serikali ya President William Ruto. Angelina Mose kuma kaunti ya Mombasa na mahuvo. Ainene ava kaunti ya Mombasa James Mwandhi Mundano na ulani muteti chamani cha Wiper nukuetakana yu chama cha ODM nikitonya kuvalana kana kumelone kila cha UDA ne kumana na kutiwa nidhayo kwa Raila Odinga na ula unaki kwa atiite vanene bala ingi ukuetakana tila isi yanya yake kuhusu isi wametuki undu watongo imaki uteti methi ito maiweta nia kana ni lengo ya serikali uze kuithia ni amelia chama cha ODM isu neonia ni kuiza kuithiwa uni wo ubonge ula serikali inabangite kuikwatila ni kana uze kuithia ni ekata ni asioka katika utongoi 2027 indi ekanasye kana pena uwezekano amwe makamelwa na ange makalea kumelwa na muno andwala manalikile manmendini wa broad based government andwazu kumelwa ni raisi ni kuiza kuithiwa mebu na ni makwete ndia kana ni makwete kuya ni mukuona kana ona mutumia ngingo ndina atilika indi oyuma kwatie malumbano kana kusembanya kuna kutetania yani yonania kana paingwa mundu onomwe unamba kuoneka utona kuzusya nafasi isu ya Raila Amolo Odinga ekanasyo kukovika oyu ni kwithiwa mutumeozu chama kyuno na kikwite kwanzia ingi na mundu wa kuoneka eze kwithiwa chama kyuno wake twatondula we mwene unakitwaite pena vina muno kukovika poutifikite na nukuetakana univatonya ukusiwa mwaniko chamani kivala mwa matongo imatonya uma na kulikasia amani ingi kavindani kaanthi ya Kenya ende na kuyumbanisya usakwani munene wa mwaka wa 2017 Raila kuma kwake ni pigo nene muno pyo na nundu andu ni mamanie utongoi wi muyo na utongoi ni ukwati yu andu ala malikile katika ODM na maza motongoi yu na moni makwambia kwenda kuyaka kwanzia ingi kwou eingi nisi maketha metayari mume kana mafomu chama ingi kwou ODM pena uwezekano munene pyo etilikangane ilungu kwa ilungu imwelike serikali nila ipo ne ingi andonge makithime mafomu coalitions na andwangi nikanaweze kwithiwa kilomwe ang'ang'anite oyu ni survival for the fittest. James ni wawetakana yu mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na visoesyo ya kukitia kivila cha president na kuikithia kana ni wanesi ya mivango na mawendekithio ala maukitia memwamba na Raila Odinga. Kalonzo oyu ena nafasi na andu monze ona family ya Raila ni isi kana mundu lo neba kuvi na Raila ateo Kalonzo payingongi na andu makinyima Kalonzo nafasi ya kulika wise kwithia ni wethi wa ebo bandu ba Raila kwa ivinda hii methia makikana ni malite kumana Kalonzo ebo na ebo ni walite kunengwe nafasi ni kanawise kwithia ni uongoza nzi ya Kenya ni kanawise kwithia mawazo ma Raila alonena mamukatene na Kalonzo ni mendea ni kanawise kwithia ni muumalo kachenine Gilivotia vilingi wa mauvo kuma kaunti ya Mombasa ni ita wa Angelina Mose.